APHLC atum DPCKA asai hem along pherengke amai kangni. Bogojan Civil SDO Office pen pherengke amai ke phapon. Puluni APHLC Youth Wing atumpen pherengke amai kang. Lakha inkorehni Saruputhar constituency arlokido riso ijang keja atum cherok tok amai kepadopon. Karbi longri abirta kelang arad onphan kardom pajer iglo kardom pini karbi longri abirta ke than ponji abang nili sami kabin teronpi pini birtang ton ben arjuponik sina thang ni pai sirkep ani APHLC atumpen District Press Club of Karbi Anglong asai hem along pherengke amai ingnipon laso pherengke amai along APHLC lamjai sarpo angtong ingti bonta BJP atum armu chejeng ponsi mai phi ke kailapen FAR ke bidam ke alangli tu methang aphan chitin kok loma pusi karjupon lapen BJP atum difu APHLC asai hemalong kachikom damji puke nili tumpen ke kurwang thu lapen alangli atum aphan poho pen archudun thuji bonta nili tumpen karjupon alam the non kachari bom BJP atum KAC along electoral rule along kache asotum amen ing than ernon pu high court pen lamrai long det api non alangli tum laso aputhak cyclem pot haijima pusi APHLC lamjai sarpo angtong ing tikathar pen Karbi Anglong BJP atum apan karjupon la bangke jai katha sarpangsi amen sum silang tum FIR pichoklu FIR kipi bangta ata thrak chume melo bang jog abang pu phanta hero pusung lor kamen jong jepin tanon ke FIR pidya pulutang te komane hero chitin ko bang toma lalo point bangke komane dalo dak hero chitin ko bang dalo la si FIR pidam choklo la pen hini point bangke procession ke dam ruling party tumsi procession ke dam kache song puke karbiang lo ordo ke la bangke ke thelong sing la bangke ingnek tume mela ko anang denglo pulo tang de dar bang isi sepak lang darlo BJP tum aja kongke ke boblo BJP tum aja kongke ke boblo lapen APHLC tum kan kapiri angdeng an nang liat lo laso posin nona bang kache song angdeng nang liat lapen APHLC office gherao hi buketi nang se kom ji pusipu most welcome BJP ke koyara tum joksi dak koi rat kalila rat tum ke koi pami kalila nili hala BJP tum kapal lu hala ke claim dun tung ba jong si jak office long herau ji protang tem most welcome bangik mon ala ni tuman poho pe si tumar choi si tame sona lamba itung kar ju doji la ba je thakam beng ji ST morsa tum sida press meet ke hang mati asila nangka herau ji tum ana phani ni arjulo pini ben se arju ko alang ni tum hala non election ang kipi ji abotar list along KCKB amben sai se apen Guwahati High Court ta KCKB non tribal tum amben inkan non pu order bidjet ta non anda claim ke council tum hala so pudak chesong haima hema la pen APHLC office adung DC along le kusi pulo ke di la so DC along le along glass corner tum KCKB tum hala dak don combat to dak henji kim chom non tribal tum dak ke do la tumke longli ke namang ji aronta abi la dak ni tum office a dung malo ha tum chesong hai mai he esti morchap tum ni tum dak ke donenga ron do kente hem pulo kente hala hong ben ke dak longli nam dak tum han chesong hai mai he esti morchap tum hai he putra ni tum han un chok ke thang le bilu lobi chepa thera cholo dak ka tabe Thang ni pai crazy cap arni por pai crazy rachite ma por malom Anup Kumar Brahma ACS Additional Deputy Commissioner in Charge Bogojan Subdivision Election Officer Bogojan Dipul Kaman Atumben Bogojan Civil SDO asai hemalong pherengke amai ke phapon My vote is my future Power of one vote po athi PN ponsi det pi angkang along kachipate asong among padoponji aputhak
Bokajan Civil SDO Office along Pirengki Amai Kepapon. Labangso Mailong Pen Kipachini Ponke Gulf of India Pen Kapin Khat Pon Atengsi Kachipateasan Padopon Po. Laso along Lun Kilun Video Kasila Kipang Chenglo Kaprek Ason Doji Lapen Manghume Me Thedung Anong Istame Pajir Ponji. Kachipate dun ja chatai lake online along pen chipate dun nangji. Sangti hidi pen projen terang Karbi Longri Abirta. দিছে এই টিমটো হ'ল টিমৰ নামটো হ'ব মাই ভট ইজ মাই ফিউচাৰ পাৱাৰ অফ ওৱান ভট তাৰমানে এটা ভোটৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিমান এজন ব্যক্তি ভোট নিদিয়াকৈ থাকে যদি সেই ভোটৰ অৰ্থ বা পাৱাৰটো কিমান ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য তাতে আমাৰ কণ্টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা ৱেব লিংক ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱেব লিংক দিছে সেই লিংকটো মই আপোনালোকক দি দিম বাৰু ecif/nic.in তাতে যিমানখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে সেই পাৰ্টিচিপেণ্টছ কেইটা সেই ৱেব পেজত গৈ পেলাই নিজৰ বায়'ডাটাটো আৰু যি উদ্দেশ্যৰ কাৰণে সেই কণ্টেষ্টটো দিয়া হৈছে সেই কণ্টেষ্টকেইটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা টিম বনাই পেলাই তাতে আপলোড কৰি এইটো পঠাই দিব পাৰে পঠাই দিয়াৰ পাছতে এইটো ECI ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সেইটো ভেৰিফাইড কৰি চাব চোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব এইটো অনলাইন হ'ব এইটো বস্তুটো হ'ব এটা অনলাইন ৱেব লিংক দিয়া হৈছে মই এইটো লিংকটো আপোনালোকক কৈছোৱে ecif/sweep.nic.in সেইটো আপোনাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা পৰ্টেল হয় সেই পৰ্টেলটো খুলিব লাগিব লিংকটো খুলিব লাগিব খুলি পেলাই তাতে আপলোড কৰি দিব লাগিব ইয়াতে গাইডলাইনছখিনি আৰু ডিটেইলছখিনি এন্ট্ৰি ৱেব যোনটো পেজ আছে সেই পেজটো যদি খোলে তাতে আৰু ডিটেইলছ গোটেইবোৰ বস্তুবিলাক আছে মই আজি আপোনালোকক ইমান লম্বা চৰা নকওঁ আজি বহুত টাইম লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট আছে সেইটো যিবিলাক পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে লাষ্ট ডেট এণ্ট্ৰিটো হ'ব আপোনাৰ 15 মাৰ্চ 2022 তাৰিখলৈকে আছে সেই 15 মাৰ্চ 2022 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই তাতে আপলোড কৰিব পাৰিব এইটো ecif/nic.in যোনটো ৱেব পেজ আছে তাতে তেওঁলোকে আপলোড কৰি দিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পাছতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যিবিলাক সবচে ভাল আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ভালৰ ওপৰত আৰু সেইবিলাক বস্তুবিলাক সিলেক্ট কৰি পেলাই পুৰস্কৃত কৰা হ'ব তেওঁলোক আৰু এন্ট্ৰিজ আছে সেই এন্ট্ৰিজটো আছে ভোটাৰ কণ্টেষ্ট @eci.govindia.in সেই তাতে আপলোড কৰিব লাগিব ৱেব পেজটো খুলিলে ecif/nic.in খুলিলে খোলাৰ পাছত তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো ভোটাৰ কণ্টেষ্ট @eci.govin. সেই পৰ্টেলটো তাতে দি দিব মই আপোনালোকক ডিটেইলছটো দি দিম বাৰু যোনটো যিমানখিনি ইয়াতে ডিফিনেশ্যন আছে বা উল্লেখিত কৰা হৈছে সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দিম গাইডলাইনছটো ভাষাতে সেইবিলাক ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিব সেই লেংগুৱেজ কেইটা হ'ল আপোনাৰ আছামিজ বেংগলী গুজৰাটী হিন্দী কানাডা কাশ্মীৰী কংকণী মালায়াম মণিপুৰী মাৰাঠী নেপালী উৰিয়া পাঞ্জাবী সংস্কৃত সিন্ধি তামিল তেলুগু উৰ্দু বড়ো সাঁওতালি মিথেলি আৰু ডগৰী 22খন আমাৰ যোনটো অফিচিয়েল ইণ্ডিয়ান অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে সেই লেংগুৱেজৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভিত্তি কৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিব ইনষ্টিটিউচনেলৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ দিয়া হ'ব 1 লাখ টকা আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ দিয়া হ'ব 50,000 টকা আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ দিয়া হ'ব 30,000 টকা তাৰ বাহিৰেও যিবিলাকৰ কণ্টেণ্টছটো ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টছটো ধুনীয়া হৈছে চাই থাকিবলগীয়া আকৰ্ষিত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব তাৰ এমাউণ্টটো হ'ব 15,000 ঠিক এনেধৰণে আমাৰ প্ৰফেশ্যনেল ছিংগাৰবিলাকে যে আছে তেওঁলোকে ইয়াতেও এটা লিংক দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অলপ আগতে জনাইছোঁ আপোনালোকক তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো প্ৰফেশ্যনেলবিলাকৰ কাৰণে হ'ব 50,000 আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 30,000 আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 20,000 টকা 20,000 আৰু তেওঁলোককো স্পেচিয়েল
এটা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব সেইটো এমাউণ্টটো হ'ব 10,000 ঠিক এনেধৰণৰে এমেচিয়ৰ যিবিলাক এমেচিয়ৰ কণ্টেষ্টেণ্টছ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ দিয়া হ'ব এমাউণ্টটো 20,000 টকা আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো দিয়া হ'ব 10,000 টকা আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজটো দিয়া হ'ব 7,500 টকা আৰু তেওঁলোকৰ কেটাগৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব সেইটো এমাউণ্টটো হ'ব 3,000 টকা নাম্বাৰ 1 হ'ব এমেচিয়ৰত হ'ব যিবিলাক ব্যক্তি গান গাব পাৰে বা ভিডিঅ' মেকিং কৰিব পাৰিব বা পোষ্টাৰ ডিজাইনিং কৰিব পাৰিব কিন্তু বেছিক উদ্দেশ্যটো হ'ব তাৰ কণ্টেণ্টছটো হ'ব মাই ভট ইজ মাই ফিউচাৰ পাৱাৰ অফ 1 ভট তাৰ ওপৰতে সেইটো বস্তুটো কণ্টেণ্টছটো হ'ব লাগিব এনেকৈ কৰিব লাগিব এমেচিয়ৰ হ'ব আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ব প্ৰফেশ্যনেলটো হৈছে যিবিলাকে অলৰেডি জীৱিকা হিচাপে গান গোৱাটো এটা জীৱিকা হিচাপে লৈ আছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিবিলাকৰ কাৰণে সেইটো কণ্টেষ্টটো কৰা হৈছে Thang ni pai kre sir cap ani por phai kre hini rachiti mapor malom APHLC Fuluni constituency youth wing atumpen pherengke amai ingnipon laso pherengke mai along alangli tumpen kaning jepon ke kidam tang Greener cap ani di fu along BJP RSS atumpen APHLC amai pujon ingti katharapan kapin rempon lapen me phi ke kaipon lake non ruling bomb atum opposition ame phi ke kai ke non detlang laso putak BJP atum chini nema puta karju pedopon lapen non kiki bom BJP MLA Dorsing Ronghang a quarter alam ki aputhak aphan kipabin aphan kabor I puta APHLC Fuloni constituency youth wing atum phrengke amai along ningjepon news report Fuloni Panigao pen sarhon ingti Sobang putung ke sidul ahem tu mate sidul along ke alang kunci aku gitu kita nak gede nggak so aku tak ini itu woi bang kecengsi lada nilai tu ini point ini lah son kiri tu alama lah pulau atumi ya program lah miki kai lah penke lah sidul ahem pupu Rapen kang wai tang abang tu atum lo pulo tang ke sidul ahem pupu si pulo laso alama sendiri tu bui pu Kasi me phi ke kai pulo tang ne piniar nili tu malong kathek long abe pinang je ruling party tumsi opposition party atuphan me phi ke kai pu bang ke ili tum thek nili thek dunong le pinang Kasi alang tum ka chini ba me ka ben nong la so me phi ke kai ma mande chini ne pin ben nong ke kai ma Nasi dag pini la so program bang nili tum teng nang kok lo APHLC youth wing Fuluni constituency pen nili tum deng nang kok lo sila dak nili tum karju bang ke lalo je alang tum koson ko ana kachini ben sila so program ke deng ma alang tum jong si kachini ave chini ne pin pen si ke deng pulo tang te alang tum la so non ke dobo mar pu pen alang tum chi o nai pusi nili ki pu kang tum jong si chini ne pin ben si alang tum ke deng pulo tang te la pen ke sik sidul hem pu pusi alang tum pulo je rat pen kang wai tang abang pu pulo te sik sidul hem pu pusi pulo tang de la so hem pu tum ku pi po chi ning kan hini aprang reng angjang ben ka chi song atum ta dolo la son thak si bang bom rally protest nang do bom pen separate electoral roll semar nei pulo hala so lamrai Guwahati High Court pen tai litum han lamrai nang pilo je within 6 months la so electoral roll bang semar nei pusi ki pu tang te ko people se alang tum sik sidul hem futum la so separate electoral roll semar meda hala non la MEC election nang le aprang bang la so separate electoral roll bang semar det te apen semar vek nang ji pusni litum dak APHLC youth wing Fuloni constituency pen litum kipu gang tum la pen ke upi aphan se alang tum me phi ke ka program ke deng la dili jongjong ki pu dai bang ke Nini aprang MEC lo MLA lo Dorsing Rongha quarter long lam ki ke klang ro kalam konani kadai wadi phandong alang tum me phi ke kai program ke deng ma mante ahok pet kathar sar
17 na jo program kido press meet kido alam aku tak hero bugi puda dalam potong alang tum laso kami pi ke kaima laso lama nili chini klada kan chini tung duk nili tung laso pon masih pini mai bang ke media mai bang ke nili tum panang kau kasi jong si alang tum hala so alam kadai wadi ya pan jong si MLA lo MLC lo dorsing rong hang alam akota long alam ki jong si konane kadai wada pan jong si ke claim pulo tang te labang ke chokchi ate ki chokchi alam bang ke alang tum already social media along klang lab lo Facebook man cheng lo YouTube long anak klang lab lo la si la so kadai wada pan si ke claim pulo tang te la ke alang tum chok o puta chipune chokchi pu bang sini li pudunji nili tum ke ate Facebook long puno YouTube long puno until and unless delete letik lapen ke muni tum ke lang tang lo puto tang te muni tum dateng ni rat tum dateng ni lapen ke record mata hodak dokok delete page tame deleted a record bang dokok jima pu lasi labang ke chokchi laso fansi kadai wadi pulo tang te lapen hero pu ki pualam aphan lok si latung laso alam padai wadi fansi laso mi phi ke kai pulo tang te nili ki pudung tukang tung bang ke BTC chief Hagrama Kipu ini tu masih emphan ingcam begitu hal soalam hut piposi ante alang tu ma bitung tum karbiang long BJP bitung tum piposi cetak dum tek keda mante ka protesta beda hal soalam bang lahai kado wela. The more youth begin to recognize that they have a voice, the more change is possible to APHLC Ponsi Suruputhar constituency arlo kedo PS16A risui jang keja atum kedo an cherok tok amai ke paman pon. Social activist Sir Imtiso KSA amai pu Simian rong par Sunasing rong PKSA Assistant Secretary Wopong PS Sekaribe Karbi Anglong arlo inkodatro constituency kibinai Suruputhar constituency henlo. Laso teng pulute Suruputhar constituency ke chingthur pikpu pusi nili mathalo. Bonta ladak nili wangpen ki theklong ning chirun vi khangjang. Pima pulute ka chingthur theklong lepin. Pia podma pulute ahok ke japon abang avelang lasi Suruputhar constituency arlo ke do sarpi sarphulapen kithur mi riso ija ke mesen ke ja abang aphan chungwai do thekthe pulute Suruputhar constituency kaching thor jiapan sungpik jilang pusi social activist Sir Imtiso alangli hinpen ningje tekang Suruputhar arlo kido arat basically youth tumhan ki pangrum labangso ki pangrum pi posi pangrum nang kok lama prong te asitin a asailong pusitami la youth tumbang adai to hepik laban ovi bari mutumphan ki pachini ki pangdak ji tirpi ke NG la yudatum CBC ko arpu enangji pu amen pension ile tum yudapan CBC ko ke pangrum amai ki palu along hempre ke hang apur ki mu ke tamtang 1986 pensi hempre ke hang movement ke wang no la pen pinier nian se me la ke ington tala ni tum karbi chorle song tame 1985 chuki hala conference along pensi se me deng pononje 244A mati autonomous state dong letik tabang ke itum kasi soeng tongte kasala so kasi soeng mangke wantuni bangke ame bihe kuta dota hai komai mangke wantuni bangke ame kar u to dota hai tame kasi soeng mang tong to tangte itum ake mang mage chun jela penili no charlie song nong dotik kota me ong dung tum kenang chirap den mang dolo lapen unan itum claim ponola sona thase ke bang jela ngani no hoka platform nili do pusdame nili khaya farman kar jam mangke nili tong tongte copy evidence ke domi sila ka ningje mala galang to ma chapter la hai nili ning ke hang la pe non mat nili duty bang le lo non to election ba ke sur tararat paname mane pachini pa me kain tung dung che nang li vote pilu potang ne copy pan si vote pima ke hala ba gandang tum chisni pa me kanang je ma jok pan le vote pitame lang tum ninga se theme se vote pe nei pes marong rong tum dambom la pe tum ga la ke dambom je nang mo election se tik ta bang ke la sini tum la claim ba mahut ko mane tum kapre kapre nge pu bang ke hala ni tum chini ne la pe tum la ke ni tum matha pon pe ni tumnan ka matha mangi Suruputhar ra chilar nang po Suruputhar ching thur nang po laben Suruputhar ta name aho ka tuwar si dap nang po kana sin neri nang tumakan pachini don Pini berta pansakang ton pot iglo dome thakme kardom